Hi ma'am, nungaribo. Ma'am, ay video thagatabsu kuire do ma'am nasu dum khalamgani ko. Do ma'am ay se kitang personal issue leba imungda family issue kitang haidi leba. Ma'am, I give blanket order ay kay yawgi basi kay no yeng se si ay gi order se. Yes. Ma'am, ay se hojipung kino tare. June tarik 9 ngisise pung ani chap chan tare ma'am. Ado ma'am ay se blanketagi kaino se sige tripod sima order tawre aduga sige kaino sima ga tawre ba kaino se microphone se tawre ay se ma'am to aga yang minar si to si hang do trigan si ana hang do ase ba ko aduga si se set up tawra kan de si namak se ba ko si se ma'am lupa kaino pi ko lupa chahum pi ko si lupa 300 kitang pi yagadra nungai ay gyan tari kikina miyam tari isi da skin tari se osi light ora mali si se yam du mandi miyam pro home bani na ko trust issue card le do ina sumi yenga ge na okay male saina kamanya na aya kainom kili mi to isi boy so scared lupa chohum ti balai bo ko hai tari miyam okay ma'am ay se namme sida thamaga pot si yam kan ling badi oi de ko habadi lupa chogom bi ba po ne na dum ya ne ba to ba po ne ba adu ta di si hang do se sina kamai to bano habado blinkit te ge in order to bane si ki se mic se lupa lising ani ga chatruk ne ko do magi bluetooth connect to ba se 30 to 50 meter high leiri kan da kitang adum phabale horage haina to bane ko adu si se unboxing to raga Inersi kamay to binoy bito. Ano? Haga to ba mali as kayo hang siya ate to speed ba. Kangam der. Sana? Yan pa zai. Ka sila re meow. Wow. Yan pa zai. Aduga sise accessory box ida kay kaya ora mais dili magi o mic kung mal hang do ga hay do oyeng ko kina ga yaris ta kay kay okay ste yaris se mo gi mic ki masana clip kum chap na do to yawre aduga Kamay to din no si phone dap chan de ko sina na ana chup ni ngai mic se kasi se kai gino ma'am ai khang da ba ni ko what is this si kai gino ba how to oh si sa sai na to na ba mal sai na oh kai sai na okay yes hi hey phazayam na okay sile ma'am khangi si doi tari ho resi ma'am si hap chalaga hekta ho resi hi ma'am nungaribo bo kamay tori ge ma'am sibo Mayam ay video thagatabsu kuire do mayam nasu dum khalangani kitang weird oi badum gani ba haide video se on and off adum dawraga leire ko mayam ado mayam ay se kitang personal issue leba imungda family issue kitang haidi leba ko akoi ino ay gino pa se na pamamang chahida maji stroke dawraga leye mamang chahida adudagi mamang chahidagi dum lepkhibani ko chahi amma hele ina fazana video go manam dabse aduna mayam haidi punsi sidi dum life goes on natra haidi akhoju inaw pana na bodo thawai nungai te doi taragusu thabak chattaba yade tolo phangdaba yade natra degi de dum chattawdaba yade ba sangsar se lepa natabani na dum tawre aduga aisu sum
ngasi video nammisina kaigina haba kanda ngasi video sina ko kaigina haba kanda aina sum imanabi gi video gumbi yengba kanda aina sum masu consistent oina thagatpa hore masu na hangai lepambane adugi aisu tawge haina adumain tawraga tawbane ahing nongyai sida khudakta kaino chelaga haitare mic ke kesi loimak chelaga ado mayam sidagi ai video fazana namba hozarage haidi aina si mic ka leirisi video se fazana dum nammage haina ai khalagel tawrini bako ado huzikanse kitang changes oirangani mina ko yengba kanda idi samgum ju change leibane dagi mit ke ge loina puffy oiba mai ge loina khara hagat ba kaina habdo main to bane weight kitang hengat le mayam huzikse 55 kg gumba oirangani ko aisa ina khanbada hellam basu yai oh my god hellam dabdi oisno do 55 adamaina 50 60 swangyo yor mo to ina khange aduga aisi 51 lega chap chaja bane ko mem 4 kg gumba mana 4.5 gumba hengat laba male ni isa se kara lumme aduga mayam aise ai video se men oina aina ngasi se video na mai se kai na bakanda khara aigi kenuse aigi mi khara yengbiriba haitare mi amani mi tara dang oirasu yengbiriba mi singsi aina kitang positive oiba space ama create tawninge ko mem kitang growth leminase aduga progressing se fazana khara kai haidino kitang khara kai hani tang consistent oina tawminase haina tawrine ado mayam aise ayu weight sing minars mayam aduga hojik sing ngasi se June gi tarik nipan ko aduna July gi tarik nipan Europe ko doida 5 kg kumulok thokpa ya bring se mayam or at least 3 adamaina sigi journey se mayam join to bio ado mayam gisu ngasi dagi punna homina se ko weight kumba kitang loss oining boy rasu gain downing boy rasu mayam kahini isana khara hotna ga basic oipa khara tum hotna ga kitang changes to number to kitang scale to khara chain ba yabra yengminase the mayam su weight ti dum leiraga weight kumba taning ma yauraga di comment to piramo duga chap manana dum hominase progress to kamai to bono khotpano na mathangi tha ma leiraga sigi matangi da muk tawrake baka ado ngasi se Monday ga ayuk nito na ko ay sa Monday ga ayuk kumbada dum weekend kudingi video ama natraga ani to kumbada post to gina khala mayam ado support to bio duga mayam su nungay ba content kana ba kitang fun oy ba duga dum kay hani kitang positive oy ba space ama purak na matawgi mayam ado mayam hujik weight se all lagi haina khale heart attack tawgatabagi ready to laser aise yam tale, yam tale, yam tale, yam tale, yam tale. Oh no. Oh no. Oh. Ay si Zakragi mayam. Ay si Tama gi mamang da 54 le hopan ne. Adna kilo si mga chap chane hengat chere. Aduga sumain tawraga leirame ko mayam. Ado weight to yung minare dano ko. Aduga weight to 56 leirame mayam. Ado ina khan bata samna oiram gata ba mali mayam ko. haibadi ay samse loina kielurabani mayam hausikan sam yam hogatleba aduna weight aina ngasai 50 60 euro moina haidana yoraiba 56 se samna oigani haina aina thajai mayam khoigi ko thajai haitare ai oiramgani chaba haibadi ngamde du thajai anyway mayam sigi journey sa mayam su join to bio weight taning ba weight hengatning ba tause duga ai ti dum workout haidi cardio guma ai gym chat loiba ko mayam aduga gym dum to dune ai se thabak kitang sangde tare duna ai kitang mop ti isade dum leng di leng jagani bako ai gi dum convenient oi ba mong dai to jagani chaba thakpu de khari yeng batare aduga kai aina kai chaba ki do ai share to jara ki mayam aduni si mangai mayam ada mayam ngasi ki blog se kitang di boring churam be isu ahing da number na content je kai hai tu isu laitre ado mayam ki achin ba matam mayam kai thopira ka keno to bi ko yeng min na ba yeng bi ba ki hai tare yam thagat pa phongdok chari mayam bo ado ai blog mathang adum thagat char ke aina manipur chat pagi yauri ima kai thel chat pagi yauri degi amma leita bana te eng video nam mai dina aina bane do matam kuina chatlu dra matungda kamaina chatpa kai doba
insights haitare ado hapjarake mayam atuni yimnasi. Ngasigi oinadiko bye.